بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى ولا تبذروا تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, dari na isab kita niyo kakawiyaksahan gumanap na isab kami sin pangadjian aming pangadjian masi-masi kita niyo halawman niya pangadjian bunga sin pag-iman aula-aula na tuon yari kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman antara sing guru Iwan murid. Karena mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, kagunahan na to imbihad turagbos, aula-aula na to hamasa na to ini, magtataod inmano siya, lagi-lagi na to magtatao din tatandasan intutukasan amano siya hajaman ini wala na aunin tutukasan biasin tatandasan miawot hajaman taniw ini dahil nga sa babiyad to kagunahan na to balikan na mo impangadjian bunga simpag iman umaluping guru hamurid alupon sing guru imurid supaya hikabaita niya kuno tuod din kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala haummat haulihan ini mga anak kapo na mo tiranan sa barang sinautan sin pagpamahalayak ini Basyahun na to impalman sin Allah subhanahu wa ta'ala was sin palman na wasatan yadto. Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Di hapalman ini Piyawaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala
sa bunal-bunal tuod. Bangin Allah Ta'ala magbaita sa bunal-bunal tuod, di naman jari bukuon sing kita niyo. Indaing kato taniyo magkahimano siya, manjari bukuon nila. Sumagawa hakutika dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di na tu manjari bukuon misani siyo-siyo na manusia ing kawasan niya. Na pahati sin Allah Ta'ala ri kato tanyo hayat ini, aun maksud niya, mari kato tanyo, ulong sin Allah Ta'ala ha umat na kauna, iwan umat hamasa ini, kaya parahan sila, Nabi iwan Rasul, ing kahinapusan, piarahan, amunayin kita niyo. Yung maksud sin Allah Ta'ala nagparaka to taniyo, ulong iwan kasi. Kakasihan kita niyo, kalasahan kita niyo ria dunya. Bang kita niyo kalasahan, iwan kakasihan sin Allah Ta'ala, jiukup ka to taniyo. Bal labi-labihan, pagnganan jukup, bal labi-labihan, in pakayun na to, magkasi ibang maglasa. Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Sa bunal tuod palman sin Allah Ta'ala, na parana mo, kaya parahan na mo, in tiap-tiap masa, in tiap-tiap umat, Nabi, ibang Rasul. Kita niyo Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unim maksud, agarun na to yung kabayaan sin Tuhan. Di na to manjari agaruning kabayaan na to. Sabab bang na to iagading kabayaan na to, kaniya-kaniya kabayaan. Kaniya-kaniya pikilan. Kaniya-kaniya kanapsuhan. Na inallahu subhanahu wa ta'ala di mabaya si makanat kita niyo, sumagawa ing kabayaan sin Tuhan, matibuok kita niyo hakabayaan niya, ayaw sadya kita niyo matibuok hakabayaan sin tiap-tiap siulakan deng katutan niyo. Ampa kita niyo matibuok hakabayaan niya, piarahan kita niyo Nabi iwan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unim maksud, ani abudullah, tunggalun tanim pagtag-ipon patuhan. Imana sin tunggalun na to yung pagtag-ipon patuhan, laway rin nga pag-iman. Mga anak ka po na mo, matuyo in tawihaw magsambahayan. Matuyo in tawihaw haji, mag-umrah sa kawa. Apabila wala doon impuunan sing kalagihan na to, ani abudullah, magtag-ipon tunggal patuhan, mga tuhan, maapdakuman, hapaghajian pa, di na maakading kabayaan sin Tuhan. Hapag tawap sadya rin na maakading kabayaan sin Tuhan. Hapag syairi na maakading kabayaan sin Tuhan. Sabab kiasuran na sing kabayaan na to. Simud na yung kabayaan na to, nakakuha yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam diaitaan kita niyo, mu'min hakatan hinang niya, di siya manjari umuwa di nga atulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Di hayat ini inatulan kabayaan sin Allah Ta'ala, ani abudullah, tunggalunin pagtag-ipon patuhan. Dahil sabab yan, biyayta niya,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyaita sinjunjungan alaihi salatu wassalam kato adlaw susungon aun piun sintuhan daing ha mga ummat niya mura-murahan mga tuan makalamud kita ni piun sintuhan bukon kita ni magpi sa bang tao iwan tao magpi pagkasina nin tao magkasuapin tao adlaw susungon behitaan sin Allah Ta'ala injunjungan tani alayhi salatu wassalam aun piun sin Allah Ta'ala pasilungon niya rahmat niya hindasiw yan mga tuan pini sin Allah Ta'ala bukun kita ni ba't bang kita ni nagpi napiun na to muna yung family na to yung kampung na to dihiway na lamod na to piun sin Allah Ta'ala pini kaniya sin Nabi hindasiw yan ulaika humul mu'minuna haqqa sila na yan imatan beriman magkarunahan kita nyo matan beriman patuhan di na to karunahan imatan beriman patao bat sabab naggulal na yung tao pakanya kulalan unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pasilungon sintuhan halambong way na lambong adlaw susungon illa zillullah yawma la zilla illa zillu adlaw yan way nakasilungan sin tao way roon building malaggo way kahoy malaggo way kasilungan sin tao sabab bukon na dunya pagtagon na sindikato parang musyar saukat beta sintuhan mahsyar ganapan sintaw rikato parang kuno parang musyar pagpunan sintao way kasilungan sintao pasilungon sintuhan piun ng mga ini hamuk den ha mga piun sin Allah Ta'ala ummat sin Nabi pasilungon rajulun inamuuk syabun nasa api ibadatillah bata bago simulig nagtag-ipon patuhan bukon imbiyay ta simulig nagsambahayang nagpuas sa nagadji bukon simulig nagtag-ipon patuhan sabab aun magsasambahayang aun nagpupuasa wala na ka din kabayaan sintuhan iagad na yung kabayaan niya ini nasya'a fi ibadatillah simulig siya nagibadat patuhan unin pag-ibadat na hindi an yuwahidullah simulig siya na nanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ka to hapatta simingod kandutir ti magbihan sa uwiro niya magpatta bihan simbihan siya bihan katanta turatuhan ay nako magpatta bihan to aun da kay mo hatahayat awan iwan hatahayat ahin harap mo bihan kung magpatta bihan nagbibihan na ito magpatta hilupot pa yung mga rila sing kaywanan turan yung mga tuwa innakaw na magpatta maguyong marayaw parayaw nin tinog bihaon magistong isa dua tu umumpak lulupot yung mga rila yung mga mata paluputon turan yung mga tuwan na unin deta din sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasya'a fi ibadatillah simulig siya piyasulig siya hiyama niya piyasulig siya hina niya nagtutuhan tunggal pa Allah Ta'ala amuhin yung kakunahan na to
bang wayrunin yadtu way hugot sin sambahayang. In Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan daakan kanya hamakka. Labihang po katahon way pagsambahayang way pagpuasa. Suway na kapag mi'raj na siya ang panawajib ng pagsambahayang. Uno sa jain hinam. Bihad ila an yuwahhidullah. Manghinunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ni mga anak po na mo ing kagunahan na to. In lapal la ilaha illallah. Banghibutang at timbangan. Timbangon ni langit iwan lupa, iwan sinalawm niya agad nakita niyo iwan simbulawan. Kaya babakan na iwan sinway. Timbangon, haunin mapahala harwayan. Mapahala in la ilaha illallah. Turan niyo, way na tuhiyal kaan biyaw. Mahal ka katutan niyo bulawan ng mga kababaihan. In mahal ka katutan niyo kausungan, mga sin, mga kawasa, mga badyo, sap buaya, biya na mga lagunin buaya. In nakauna, siwi-siwi pa yung sap buaya badyo. Biha unhang dangaw. Turan niyo mga tuan, may tayad to. Sabab makuyag sa in badyo buaya, mahal ka. Misan hadjengan buaya, ngingi singan buaya. Sa sabab mahal ka, yaunda na mga tuan. Magkarunahan kita niyo mahal ka, tudyo patuan. Hingkatahan niya rihadun niya ini, way hal ka. Nahisim mahal ka, tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun, syabun, day nga kabata-bata niya, sambil siya nasubong, sambil siya nakapagula, sambil siya limaas, sambil nabuta sinyawan ewan sinjasad niya, simulig siya nananawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan tuan, ino mga to. Amo at timpuunan, gamot o pamakun kahuy gamot, hugot sin pag-arama impanawhid. Mari nga sabihan kita ni una. Maapda kumaan, matawad nagsasambayang, mangi kasuddahan. Mangi kasuddahan pabaran niya. Mangi kasuddahan pamaas niya. Mangi kasuddahan at taymangud niya. Mangi kasuddahan na kampung niya. Kansiura mareyaw kasuddahan. Pagkabayaan niya. Turan niyo. Ringa sabab yan mga tuwan. Amuyad tuimbiyay ta singguro hamurid niya. Aula-aula na injaman na to ini. Paunahan, patay kuran, pakiran, tuo iwan lawa, pitna, iwan musiba. Magkarunahan kita niyo tuod. Bangin ummat na kauna. Maglapal sila sin la ilaha illallah makhanggatus. Suway masana to ini. Lipatun makahanggatus. Way pitna masa nila. Way silpon, way TV, way runmul. Inna kaunay magpanabo hambuk da tao. Hindi ni magpanabo dahon sambil maas-maas, sambil bata-bata. Magpanabo masa na to ini, dahon ng bata-bata, dahon ng taumaas, dahon hindi makapanaw, dahan tarak-tarak. Dito hamul. Miadto pamul kiyukuyagan. Diara insin, diara ingkatan. Pag uwi ding hamul, way na sin, hihapdi pa. Mga tuan, bangkaw kimuya kabiyad turagbus, sud kaw pamul kabayaan sintuhan. Nauning ngan sinmul kabayaan sintuhan yan. Sud kau pamul kabayaan sin Tuhan. Uno yan Tuhan. Kaya baguhan kau. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu. Udkhulu
mga kamu beriman, sud kamu. O Tuhan namo, harap na mo pakai ni sumud. Halaw masjid yari na kami. Halaw mbay yari na kami. Naharap na mo pakai ni sumud. Udkhulu fis silmi. Sud kamu pawaylingog. Way hiluhala, way kakitaan mo mangi, way karungugan mo mangi. Nauno yan. Udkhulu fis silmi, sud kau pakabayaan sin Tuhan. Ampain simud kau pakabayaan mo. Simud kau nagdara kau sin, pagwa mo way nasin mo. Simud kau yahapdi kau, pagsud mo ihapkian sugan na kau, pagguwi mo yahapdi na kau. Udkhulu fis silmi kapta. Sud kamu pamasanyang. Nahaw no rin masanyang, doon hala ilaha illallah. Naturayan to, anina nakapu na to, di maglapalay ni. Malago ding hamul, wang munarain ini. Matimula rin sa buwangan, crowded din tawar laom, crowded din sa sakata na laom. Nabangkaw tuan, kaling katansin mo leon. Tauin nagwinang, tauin nag-engineer haon, tauin yaun halawom. Magkahaloin darangan yaun halawom. Aun mul, kabayaan sinallahu ta'ala suranta. Udkhulu, sud kamu pakabayaan sin Tuhan. Magsama-sama, maasbata usog babay. Nauno yan. Sud kamu parukun Islam 5. Sud kamu parukun iman 6. Sud kamu pakabayaan sin Tuhan, ay kamu sumud pakabayaan niyo. Na, siuran na to maning kabayaan na to, iwang kabayaan nila, nagambulda na. Sababin dunya biyahon, malingkat. Intiap-tiap hula, mag-design siya, biya dinin malingkat doon. Haunin pagpapayguan malingkat. Haunin pagpapayguan sapa. Haunin pagpapayguan buhangin. Haunin pagpapayguan na tasbud. Tawagpurulahan. Tuhan? Na, tenga sabab yan mga Tuhan. Inda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia aksya sinallahu ta'ala, bukun pabaran niya. Pakatan umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ulung sinallahu ta'ala kato, ulung sin nabi kato, yalis Tuhan kita niyo, bangman kita nuri makasud pakabayaan na to, sa sumud kita niyo pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabab yan mga Tuhan, hambuk masya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisita niya mga sahabat niya. At tulan, suwe magpamisita. Hindi ka to magpamisita, kaya na bihan, kaya na pagkaon. Amad, pamisita kita lang niya, umbiya pagparakala nila rito. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisita niya yung mga sahabat niya, hambukadlaw. Pagdatong niya pa mga sahabat niya, nagpangangadji, nimpia ngadji, unin hinang bang niya mahinang kalasahan siya sin Tuhan. Unin hinang bang niya mahinang kalasahan siya sin pagkahiniya. Amad timpiyag pangadyan nila. Pagsud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakala, kayfa asbahtum? Maununo na kamulong na nagsari na. Fakalu ya Rasulallah, asbahna mu'minina billah. Ang jawab nila, ya Rasulallah, in kami ini alhamdulillah, parat saya kami po.
tatuhan. Kan? Kahunahan na to yadto. Nah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma alamatu imanikum. Siyabot niyo in kamu para saya patuhan. Unuin alamatin kamu para saya patuhan. Kalu impamung si mga sahabat salasatu umur. Ala salasati umur. Rasulullah injawab namo kaymo piangasubo mo unin alamat in kamu beriman tu parakala. Hika isa nasbiru ala amrillah. Siyabalan namu tiatasan namu inda akan sintuhan. Tuhan nama sana tu ini katatasan sintau. May tayad turi katatasan wala doon inugot. Hinsang bahayang hinang maluhay. Ingkatan waktu bukun na pag-upis, bukun na pag-school, bukun na pagtabo, bukun na ingkatantaan. Sa tuwan lit pa yung mga kababaihan. Sambahayang magrib lit. Sambahayang subo lit da. Aun na nga subo, masarap halong na yung sambahayang namu. Sambahayang Aisha, lisag to. Uy. May ka mo nakasambahayang Aisha, lisag to. Pasalan, nakatug kami laong niya. Laul-laulan kami. Pagbati na mo, lisag to na. Huwag pa kami nakasambahayang Aisha. Kati kuno yan, Tuhan. Bang ikaw, Tuhan? Natug. Na may tayad to nakatug. Lea ula pagtiaunan. Pag-uwi pa ba nagkita pa si probinsyano. Na nakatug na pagprobinsyano. Pag sayo niya lisagto na sila pitadlaw. Way pa siya nakasambahayang Aisha. Na yung pangasubo. Manjari rabahayad do. Alam ko pangasubuhan na mupti. Mukun aku mupti. Nah. Kalau unin agi nila nasbiru ala amrillah. Tiatasan namu ingkatan da akan sintuhan. Wala kami namung mahunit. Impamung namu katantan, o Tuhan namu, tatasan namu ingkatan da akan mo. Maita, inna ma'al usri yusra. Wayroon makapaluhay sinhinang namu, hisiura. Aming kita niyo, waysan makapaluhay ka to. Bang kita niyo rin maun pagkabayaan sintuhan. Uno pensabot niya ayat. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di mabayain Tuhan kahunitan kami. Yung kabayaan sin Tuhan luhay kata. Tuhayan. Nah. May mahunit kami magkita sin probinsyano yaon. Sa babuhay ending di mo kay nga tambang kunin ending. Bang ikaw Tuhan? Ampain ini bang mukita, wala mukita in lupa, sa ingat mo niyaon, kikita mo yung papatamu. Unin inding mo, unin inding nila, unin jumatukay mo, unin jumatukan nila. Na. Yaddo, nasbiru ala amrillah. Kaya tasan na mo inda akan sintuhan, way kami nagsumlut, way kami naghukaw, way kami liaul, sa impangayon na mo patuhan, o Tuhan na mo, paluhaya ka mo inda akan mo.
Yan tinambuok. Hikarwa, nasbiru ala nawahillah. Tiyatasan na mo tuuding katanliangan sintuhan. Tiyatasan na mo hindi akan. Hikarwa, tiyatasan na mo day sa biliangan di kami tuudi minang sinuno. Turan yung mga tuan. Masana to ini. Katanliangan sintuhan, tiyatasan na mo. Hiukutan na mo yung siki na mo. Hiukutan na mo yung lima na mo. Tiyampanan na mo yung mata na mo. Siyampung na mo yung tenga na mo. Dahil di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katuno palaunin alamat. Nasbiru ala bala. Nasbiru ala al-musibah. Wa nasbiru ala al-fitan. Siyabalan na mo. Imusiba pera tungkamu sentuhan. Tiyanto na mo, inyadto, ringon. Wayroon mabaya masakit. Datungan kau sing kasakit. Wayroon mabaya timiyo tuwin alta, dumatong. Wayroon mabaya mabutasin magtiyaon. Ada kala usugin makauna, ada kala babay makauna, ada kala ginisan na. Hinagin na tiyatasan na mo. Yan, totoo. Naunin duhulan, wa naskuru lillah. Tiagsukul na mo in katanyad to pauno. Paullahu ta'ala. Way kami nagsukur pa tao. Harap na mo, Paullahu subhanahu wa ta'ala nagsukur. Na, mga tuan, indihad turagbus, pakala sallallahu alaihi wasallam, antum mu'minuna haqqa. Kamu na yan nimmatan bariman. Siyabut sin Allah Ta'ala suratul Anfal. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Kamu na nimmatan bariman pauno. Pa Allah Ta'ala, nakasud kamu pakabayaan sintuhan ay kamu magguwa. Mga tuan, dalam simbihad to. Di dahumundong hiblis. Hiblis di karuon. Hiblis di hapdiun. Hiblis di paginglaon. Na mag-uno siya. Iwaswisu fi sudurin na. Sasatunin natay na to. May tayab to sa satunin atay na to. Ang parit tayo maunsin tuhaning kataninang na to. Sabab imakauna atay. Imakauna niyat. Nahamasa na to ini mataud parit makaingat. Unulong na yung paunahon. Kuniyat at tawa biya ini. Makauna niyat di nga kataan hinang. Maghinang kau building ba ini, makauna yung plano muna. Bukon maghinang nakaw pa magplano. Bang bihad tuin hinang, panday pupod. Yung panday pupod, di maubos. Di maubos sa lama-lama. Hinangun mo niya, larakon na isab. Daya sabihan, makauna yung plano, ang pauno. Ang pahinang. Na. Unim baita sin Allah Ta'ala kato. Suratul Isra, la tubajjiru, ay kamu manglupas. Ay kamu manglupas. Ay nilupas yung karayawan dihil kaniyo sintuhan. Mataud karayawan hamasana to ini nalupas.
Dahil nga mga karayawan na lupa sa masa na to ini waktu. Yun na. Dahil nga sa babiyan, biyay ta sinallahu taha, ayat haupu-haupu. Hindi na kalupasan waktu, dumiwan adlaw, minitan iwan diyaman, adlawan iwan biulanan, tiyahunan, beriman dah. Imbukun beriman, suway na last 2 minutes, ang pamaka. Sa babyak sa sila, magkita basketball. Last 2 minutes, mataod pa lang niya. Na. Innal mubajjirin. Karena sa bunal to, di mga sila nang lupas sing karayawan, dihil sintuhan kanila, simbukun kanila, liupas nila. Kanu ikhwana syayatin. Sila yan, tay manghud sin syaitan. O ibihangi, bukunin tay manghud mo. Inahinang mo tay manghud di syaitan. Ampan syaitan kuntara. Sakali naramo na nagtay manghud. Bukun hat bagay naramo na naguno. Naramo na nagtay manghud. May ta mo nara nagtay manghud. Pasalan liupas mo yung karayawan dihil kay musintuhan. Karayawan ha waktu, karayawan ha umul, karayawan ha kusog. Pati kuno yan tuan. Ampay pangasubuyad to sin Allah subhanahu wa ta'ala nito. Na. Dahil nga sabab yan mga tuan, ang pakita niyuri kalupasan karayawan, aun biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat. Biyayta sin mga sahabat kato. Pagkain syaitan ato nato, di kita niyo hundungan. Taabitun kita niyo pakabayaan niya. Naubos na yung janji niya patuhan. Ubos na yung biyayta sin Tuhan. Panasat na kau. Maka mukay mo, hindi mo maka kako. Kaya ba ita siniblis, hindi niya maka. Ayan tuan. Nari na to payad to hibay tayo niya do. Ahon di ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ita sin sahabat kato tanyo. Husunul mu'minin. Kuta sin mga bariman. Tuhan bangsa upama aun buno. Magkagunahan ko tumapok atau kumuwin bang aun buno. Di na. Mga tuhan, in syaitan di kita niyo maigalaw buno. Natutug kau bunuunda kau. Batik kau bunuunda kau, hapanawan kau bunuunda kau, halom sambahayang kau bunuunda kau. Dahil sabihan dia tak sintuhan katu yung panasat sin syaitan. Kaya diin. Inhinang talimabay sa satun sin syaitan. Biya din yung pagsasat niya, inahinang muli mabay, naghadji na kau, 19 kanuman pa, larakun na yung karayawan mo yan. Nagsambahayang kau kain na magrib, iwan ay sa larakon. Na. Amin suong mo hinangon, hapaan kau. Hawiran kau. Amin hina mo naghinang, laungon kau sa satun kau. Turayan tuan. Dahil nga sabab yan, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag-uus biyayta niya, kamu na nimatan-matan bariman, biyaytaan nimatan bariman, lakumul husun, aun kaniw kuta. Natuan bang aun buno, aun kuta, wala kau simud pa kuta, isingkyugdan. Halawm sing kuta, atawa min hakuha. Hakuha, atawa halawm.
na hingkuta simbar iman tuin taon. Ika-isa. Number 1, hingkuta simbar iman qiraatul Quran. Magbasa sing Quran amin ini. 1. Yung pagbasa mo sing Quran, inambu kurup hangpu, isulat na karayawan ng pu. Hangpu karayawan, ipasulat na sin Allah Ta'ala. Na aturan niyo hamasa na to ini, bangin tagi sin tao nagbasa sing Quran, biya sin tagi sin pagkita kan probinsyano. Iban si may na atyaw na mintu babaiyaon. Pula-pula mo magkangin ng kusina. Ubus dumakan pa kusina, ubus dumakan madtukan. Umimbiya sa mali ng bukyaon. Tulan mo. Amo ning piyagkukuruhan sin tao Pilipinas. Na mintu babaiyaon. Tiyo ko yan. Na. May na, amo ning pagkuruhan nila. Na qiraatul Quran husunul mu'minin, hisnul mu'min. Pagbasa sing Quran nakasud kau pakuta si mga bariman. Tay kuno yan. Nawang kawala nagbasa sing Quran laung iblis kato nyaon. Misandi na timbakon kato na hagwa da. Ya. Ay ni tuan. Mangway na makadhain ni lubuhon na sintuhan ng gumi. Saon pa miya makad. Na qiraatul Quran hisnun. Kuta si mga bariman. Di mga us-us siniblis suro nimbay mo. Di maus-us siniblis sa satun kaw. Sababin sa satun siniblis bihaon magtiyaon. Papagkaluhon ni magtiyaon. Di niya masasatin magtiyaon. Papagkaluhon ni magtayanak. Di masasatin magtayanak. Papagkaluhon ni magkampung. Ito na yan tuhan. Sa inhalawm singkuta. Di niya mapapagkalo. Laysa laka sultanun. Laysa laka alayhim sultanun. Di mo sila maparinta. Di mo sila kapagbayaan. Hindasiyo. Alallazina amanu. Hamanga sila parat sayakaku parmansin Tuhan. Nawang iniri kumusugin pag-iman na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagkaroon ni Iblis. Di paghapdiw ni Iblis. Di magtasinduin in kolesterol ni Iblis. Nang kato. Yung matambuk, mataas din kolesterol. Yung makayog. Ay, ikaw na, sarangad ito yung makayog, bukon na, sakali. Mataas yung kolesterol. Nah. Nagdarao ba, tambuk ukab. Sa inubat din nga Tuhan, wala dira. Inubat diya ita sintaw ibang tao na pangadjin sakit niya, dira. Inubat din nga Tuhan, di pagdahon. Tuhan, ang naghadji, wala na ra in maintenance niya dugo. Na-stroke kapag diyan. Malungkurisan man dyan bisara niyo yan. Aon da nagdara, na-stroke da. Kagawa, indahon na to, pakain-pakain, amin uwat dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno yan, ini Quran. Shifa'un lima fisudur. Nawang na to iniribasahon, hakabayaan sin Tuhan. Biasa na to, hakabayaan sin kita niyo. Hagwa da kita niyo sin kuta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan tuanin hindu sing guru hamurid. Magkagunahan na kita niyo hamasa na to ini. Sumud pakuta sin Allah ta'ala. Inumbul hamuk magbasa sin Quran.
magsusun na imano siya, hakamatay, wala niya nabasa yung Quran. Kumplinan sin anak, maas, bang niya wala napabasa sing Quran. Sababi pangasubo, halom sing kubul. Pabasahon kau. Turayan tuan. Yang sababian, balikan na to, hindi ay ta si mga sahabat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiabot marikato, baita kanila sin Nabi, impagbasa sing Quran, kuta di kau masasat iblis. Ang panakita ni ubaitaan sin Nabi, wal Quranu hujjatun laka wa alaik. Ing Quran yan, atul ni mo hakabuhi mo. Iwan hakamatay mo. Bang mo iagad. Ing Quran yan, bang muri agarun, masipug na kaurihadun niya iwan adlaw akhir. Hujjatun laka wa alaik. Turayan tuan. Nah, Ali radhiyallahu an, waktu siya na hinang nakhalipa, kaya pangasubuhan siya. Yung pangasubukan niya, khairul a'mal. Kaya nga subuhan siya sin sa rayaw-rayaw, hinang. Kaya nga tamo bang unin jawab niya? Tuwin jawab niya. Bukun khairul a'malin jawab niya. Khairul ayyam. Jawab niya, pangasubuun sa rayaw-rayaw hinang, injawab niya, khairul ayyam. Sa rayaw-rayaw adlaw kayo. Bukun sa rayaw-rayaw room. Sabab bang masabot na yung doom, aun na adlaw. Bang masabotin adlaw, aun na doom. Unin yari na ya. Khairul ayyam allazi tuqra'u fihi al-Qur'an. In sa rayaw-rayaw adlaw, amo na yung taon sa kahaba adlaw yaon, nababasa ni Hadyang Quran. Maita, bang munabasa yung Quran, nakapagdialog ka iwan sintuhan mo. Nakapagbisara ka iwan sintuhan mo. Puas siya na sa bahayang mo. Kaya in sa rayaw-rayaw lang niya adlaw, amo na yung tao, biyabasa niya, insulat sintuhan niya, sa babang niya, nabasa yung Quran niya, nakapagbisara siya, iwan sintuhan niya. Magkakunahan kita niyo mga Tuhan, magbisara iwan sintuhan na to. Sulat ka to, tani pahinang ka to, unin ni karayawri ka to. Sakali, probinsyano, ini yato. Iwan sin, amin to babaya, kaya lupahan ko at yung programa nila yung banguno. Amo naon magbati mga tao kimitahaon. Turan niyo mga tuan. Na. Uno pa yung beta niya. Khairul ayyam in sarayaw-rayaw adlaw ang pamarum allazi tatubu fihi ila Allah. Pag-abot sinadlaw, mangayo siya kaampunan pa Tuhan. Pag-abot sinduwim, mangayo na siya kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pila na yung miyatay, nagsasagga, ibang bana. Aun yaon, mag-atin ka, magtangis. Uy, misa na kulong na nakaya na I love you haban ako. Pula-pulamin halka sin I love you. Way betaan si mga anak. Sabab sakit day sab siya. Yung kabukan si mga anak, bang siya betaan, naruan ni kubul. Betaan siya bay kubul na. Nandoy sablong niya. Uy na, ako nakayan I love you ka naman niyo. Yung makasay, pari magyan I love you. Bang ikaw to, ha? Pag-uwi mo, yan na I love you, babo. Sa babang mamatay na ron yan mo I love you, tong gatos tagkay man, way nakakunahan sin I love you. Bang ikaw to, ha?
Nah, dahil nga sabab yan mga tuan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biulan sangan kita niyo tudi. Nah, uno pembiyeta. Sinali, jawab niya, khairul ayyam alladhi la tukhalifu fihi ar-Rahman. Pinsarayaw-rayaw adlaw, maramo pamarum, way violation mo pa Tuhan. Way violation mo pa ama mo, pa ina mo, pa anak mo. Way. Sindoong pag-adlaw, kiukuhan ka umato da mga anak mo. Kiukuhan ka timagkay mo. Kiukuhan ka magkaon ka mo iban sinunod mo. Yan. La tukhalifu fihi Rahman, way kaw nakasulang hakabayaan sintuhan mo. Hikatu, khairul ayyam alladhi takhruju minad dunya mu'minan. Hinsa rayaw-rayaw adlaw, nanaykod ka rin nga dunya, bariiman ko. Tuyad to mga tuan, hinsiyabot ini, Sayyiduna Ali radiyallahu anhu. Na. Dahil nga sa wabiyad to mga tuan, inallahu subhanahu wa ta'ala biyaitaan kita niyo. Hasuratul Isra, pagpatumtum kato taniyo, amparumayaw inhinang nato, amin kita ni ummat haulihan. Hasuratul Isra, ayat hangpu tagpito. Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Nah, ito yung palman sin Tuhan. Hipapahati kato tani in umat na kauna. Hama sa sinu iwan pagpuas niya. Unin pihati kato sa taud-taud. Manusia piaratungan sin Tuhan kalamiti. Nah, yung kalamiti rin matunga masanato ini, pataon sa Jacinto, alalaw niya, yung kusog sin alon kimugda na Indonesia, yadto taas boding kapal. Pataon, ipakita. Wayra na halinin hinang niya. Wayra nagpindaring hamangi pamarayaw. Pata sadya. Kusog lang na sin alon, sintunam niya Indonesia. Nara, yung kapal dakula, pataas bod. Sa wala siya nakapindahinang pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ayat ini, wa kam ahlakna. Sa taud-taud parman sin Tuhan, piaratungan namu musibah, piaratungan namu bala, maita. Amarnahum bil imani wat tauhid, wa ittiba'u syari'ah, fafa'alul ma'asi wal muharramat. Piarahan na mo sila nabi, magbayta kanila, hinangano yung daakan sintuhan, wala hinang, gaman inhinang nila, fapaalul maasi, inhinang nila nagmaksiyat, himinang sinharam, pastahakul ukuba pid dunya wal akhirah. Piaratungan sila sintuhan panis mina dunya, iban adlaw akhirah. Himasasin na biyawlanu, pila rin nakapin, amurain nakasakat hauno. Na pagpuas yadto, ipatumtum sin Allah Ta'ala. Piaddam panas sintuhan inuno. Kaya man sin Allah Ta'ala, padammarnahum tadmira. Way kayapin na mo. Yung mga nagmamaksiyat, way kayapin. Intao way nakapin, imbayo ay nakapin, impangaon-kaon nila ay nakapin. Ipapahati yadto sin Allah Ta'ala katin ummat yadto. Yari ayat ini, Hasuratul Isra, ayat hangpu tagpito. Nayaw panimbiak na hadtulayo, misaning kikita ta, hasil pun, haay pa, dakatantaan, Allah.
Alalaw na yung kusog sin alo na Indonesia, yung kusog sin kuwan. Yadto yung kapal biya laguno biya super periya tasimbud. Sa wala na napinday nuno niya. Aturayan tuhan. Apala takilun palman sinallahu ta'ala. Nakapakay ninakal niyo. Maguno naman kamu yan. Nakapakain ninakal niyo palman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nah. Ang panakitabiaytaan sinallahu ta'ala. Man kana yuridul ajilah. Nah, hisyusim mabaya. Singkarayawan dunya ini. Ajalna lahu piha ma nasya'u liman nurid. Hirihil na mo kataning kabayaan. Sa di maarading kanila, kamu dapat mansintuhan ni maarad. Dahil nga sabab yan mga anak po, ayaw na to us-usun. Inrejeki na to, way na makakawa. Ay mo kawa inrejeki mula bayring hamangi, kawa ay inrejeki mula bayring hamarayaw. Turayan tuan. Man kana yuridul ajila hisyusin taw mabaya singkarayawan dia dunya ajal na palman sintuan tukbal na mo da mag-usus kanila sa kamu day marad palman sintuan paratungan na mo da sila mulka paratungan na mo da sila mulka na unim mulka piaratung wa kafa bi junubi ibadi khabiran basira. Cukup na Tuhan yung makaingat. Wala nakahating kaiwanan sing kaiwanan. Allah subhanahu wa ta'ala yung makaingat. Na summa ja'alna lahu jahannama yaslaha majmuman madhura. Palman sinallahu ta'ala lang sila mag-uus-uus, iril na muna kanila. Sa kawa, di da maagad din kabayaan nila, kamu din maagad. Kawasan mo in dunya, iwan sinadlaw akhirat. Summa ja'alna lahu jahannam. Panjari na mo in jahannam. Yaslaha madmuman madhura. Ni Iblis harap pa pinal ka jahannam. Innama yad'u khizbahu liyakunu min ashabi syair. Hangkan siya tumuyo. Manaabiti hamanu siya. Laungun niya. In nagsasambahayang laungun. In nagpupua sa laungun. In nagnanapaka laungun. In kata naghinang pamarayaw laungun. Ampa niya mataabit palawang sinapinal ka jahannam. Taniyo mga anak po. Na. Man arada al-akhirah. Hisyusyu sabim mabaya. Himinang sing kabayaan sintuhan dia dunya. Karena mabaya siya sing kasanyangan adlaw akhirat. Di na siya makad sing pagmain-main diha ini. Di na siya mangibog. Wa sya'alaha sya'ilaha. Wa huwa mu'minun. Ingkatan kabayaan sintuhan amo natin iagad niya. Ipusan niya ng napso niya. Ipusan niya ng sahawat niya. Doon na siya pag-iman sa bundan. Paulaika kana sa'yuhum mashkura. Na intao yan. Siya na nintao marayaw riya dunya. Iwan maadlaw hadlaw akin. Impamung si mga sila makahati. Faman syaa an ya'mala lil jannah fattariqu amamahu muyasyar. Hisyusi mabaya himinang di hadunya sinikadawhat niya sin sulga in atulan indan yan dahunahan niya. Mahunit bukon muyasyar maluhay.
Dahanan kita ni kaunitan, wala na to ihaga din kabayaan sintuhan. Wala na to ihaga din pulmat kabayaan sintuhan. Man ahabba an yakuna khataban li jahannam ad-dunya wa li jahannam al-akhirah, man arada an yakuna khataban li jahannam fattariku min waraihi muyassar. Hindahan yan dahaulihan niya, magbalik man siya. Magsari na mamaya paunahan, aun dayari haulihan. Sagawa, duungol siya sinapinal ka jahannam. Ipagtapak ka siya, uno-uno na. Khataban lina jahannam. Naringa sa babian mga tuan, unim maksud na hindi, tarakallahu lil insan hurriyatul ikhtiyar. Pininsin Allah Ta'ala kato, papagpiun kita. Na ayaw na kita niyo magpi, sing kabayaan na to, pipian na kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa babiyad to, na ing kita niyo, doon kita niyo, alupun na to yung kabayaan sintuhan, maun kita niyo, paamin na kahati ha ini, sa babang kita nuri maun pa ini, kita na to na, hindi matuhamasa na to ini. Na, ubuson na to intuyad to mga tuan, amin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuta, hikarwa, jikrullah. Amo na yung pagtumtum patuhan, pagjikir. Sa lago-lago jikir, magbasa Quran. Sa lago-lago jikir, la ilaha illallah. Ay nakaw magtagadawak tumapatay kaun mimpakila sa tabal barayaon. Kaon mo specialist dugaing di na tuan. Bang wala tanahinang amin suku-suku ta, amin personal obligation ta, wala tanahinang misanisyo penimunukato di nato katapalan. Ininang marayaw rihil kay mo sin anak mo rumatong kay mo, in bagay mo rumatong kay mo, sa inwala mo nahinang amin suku mo ri katapalan. Na mura-murahan mga tuan marawat na tanto. Ini kato al-masjid. Amo ni masjid. Yasin ini. Naimbawa ito ni masjid nila habay. Rasa lit pa. Pula-pula mo lisag to na magsambahayang si sambayang ay isa. Bang ikaw tuan? Makaluman niya to tawari. Sarang nga to nakasambahayang nga to. Mga usog. Sa kalibabay. Na masjid, pagsusujuran, pagtatag-ipunan, bangkaw niya ito pa masjid awiyat pindagbos, kuta. Ang pamayta sinambok sahabat, bukunhat pakuta. Muno ba yun, bang sundalo? Pagpupunan sanjata, pagtatauan sanjata. Dahil nga sabab yan, bangkaw niya ito pa masjid, nakarakaw sanjata bago, hipangatuhaw no, hasaitan. Miyanaw ko ring habay, pahala. Magbing ka pabay, pahala. Pagdatong mo madtuin sa bahayang mo. Ini jamaa sa lagu-lagu. Na murah-murahan. Ati ko nakalawin na waktu na to. Maray nalisagang po. Na bangmayan kita niyo. Yan, ugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arhamna wa afina wa afu'anna. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من ظلمنا يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء العالم يا رب العالمين وخاصة في بلاد الشام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا تواب توب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.